Eda munduzu ena mukaka na ena mume. For example, na nienda no zainge andre mona amaka ibetizia mapasa stay insecure. Zainge put yourself in my shoes. Or you omo ngoka na linda mosi. Na ndimwe no wiwe ni brother so and so. No afurahi. Kwa amba utabia. Wepasa no kana linda. No utane. Ndizotana. Mbona wapilola ati kwendo nene. Pasa tubengie maiki ai. Aje neta ni munene ko. Kwa Ponya. Ulinde kulyo. Ulayumu nini wagua pasa Ayo ya Lydia ilindeseo. Na wewe yuka mneza ikita kana ege au ngama akione egu ya kani na gowe brother so and so. Wewe utakuwa comfortable. Ningito kwa ndo manena wiwata. That is it. Lakini mbona naona wazu chingotabije. No, my point was matches were wazu no rabia and all that. Aga then gonna go ya pastor. This was my point. Then gonna go ya pastor say we pastor no tangua. Is it that through the wife? Kitume wazi waite kelekanizo na nenga na manda Mungu weta. Actually it's a true life story. Ngana ita point ngeba Madam Lydia. Bekene mino kele ndo kadumwe nolwa. Nondo mama ambe ela we sutizu ya jiwe na it was an expect. Kwemba we pastor kwe pina. Kwe pina munuko we pastor mane we nthembo. Wajo ko bomwa. Aye mane we nda yecho na mane wa yuko kwa zwania we. Simu isu sangito kunya hata kali okoma. Ukela wende. Kwa mundu rono kulwa simu pa kubeita. Ngokwende kana mauta. Kuba kula kwa lazima tabala iva white wabuno wendi. Na ndazo ndemba tono kukunilia we sichuma kima. Ukatinda kuma boyete kwako na baikendo tunezo iwe yani tunaimu ndani nuti yekebeti na makito pia. Nizo na kama singi wanatuna kuona yao sawa lakini wita wendesa. Nda dhati tendo nezo yake ndo kisio. Ngona. No muti Nukona taozi akangi kwanza witha peona na jiro kwa yenu kamoko mathei ndo kamoko mathei utenda kile double tragedy kwa unanio kitu munga Biblia ya Asia aithi manga especially alama bunde Asia na kuethia malondo mamwe manengwe double honor double kwa wilo bona Biblia na sangi maine wanda yaku ya ume mangu ni double honor na ti uvuku lakini amume mando manengwe chao ndayela yo nene zina mapasa yunene zima mapasa ulowa tutampeto dipa lape mapasa nipo tuendete number 1 etha nombidukize na we pastor waku umwita pastor waku na kila sali umwita ya mathina na ndo manaisa chao ni ndwende enesa itisia supia pastor waku nesa na se thani mungwenda nendo mulimura lameka muno ibetisi sinenga mwimi mapasta nda ya muno na komauya le musio etha mukondo inengwa zino mbingi yone koli uzuweta etha ni mukondo minachu oza irresponsibility ya uzobia pastor no inyu ase musumazi yukumo munde ni tetu uzobia chao na male yagumye nyuma my vinja mo kama umi male yagumye vinja mo kama umi but the honest truth is embo wina pastor waku by the way kila pastor ni part ya family ya kila mundu niyo kitu mwona tuwe ya asiana masi weya kana kakanasi woka dedicate na kana ku ukaya mpaka kakatwalithia alozine na kana ku ukaya kakakwote asiana uka dedicate na possibly kana ku ukaya mpaka kezokathika nokona kwa pastor ni part and parcel ya kila family kwa mundu lo wondo nda kanisa ni pastor ni part ya family yaku we feed family yaku ekulika na kana pastor no way nundu nde uyongi na niyo kutumwa leo kutubia pastor menu amume kwambia mute ya mauta na kumakenga nonza kumeko kota mauta yake nonza pastor sio akapona ndata kigu ni by the way nonza kwa ubando na mwanji pastor witu ateza akigu munenge ile una munenga kikucha unywa ndaka mute yake wengi kwa uma pastor basubiwa nene si mapasa suna ndo leto tenda tombingi na twasoma bama uboni pasa mapasa mimi ntema twikithiti akamene akamo na yoji mapasta ngunena namo nitu isinandu tunene tutu isinandu na mefi lakini ngamba sempi kumuno nukwananga tupane we Biblia asiai ninginane na unze yetu nomwe Biblia asianduka nane na unisi nando na membi ile tando Biblia asianduka kanye mutumia elder kwake unezi kwake kamba elder ni joni woma yetu atumia lakini elder ni weze mundu na authority ndukamukanyina na appropriate way
kwa mapastor maikana kwa musembete ndombola masienda ambola azu baibu yangu ndombola tuwije kutumwa kwa wai onoze ukuna simu yazeni tumendete ndo matunenga ine yani nwisi yona nakaende ukaliketuni yona kino kinaki ya uya munono twibwa twikama buthi etikiwa mauta mwikatete yut ona bwendo manna mani ona kaka ti otu that tumane nasiana yani tu ya kali sana bwendo manna ndi serious story ya Aaron Moses na Miriam itwenya Aaron na Moses na Miriam mogie masuka Mose na mamu nene na imba kama mamu ya mukaimio olikana mamu nene na mamu budia muno the following day Miriam akwatu ye mawomo bokumo ezo lakini Aaron ndio ndo waika nwezi ndiki ndo Aaron aya ni anointed high priest na tamose okuwe ndo ona ndikugalia ndo tayawia ona nduka asuke pastor na pastor nge ni wokuumia na waitiwo lakini ndabize mapasa pastor number 1 pastor mo kamba ndo nigwe hapa ama ubone ngegwe wo akangu ni nene nonye ndo mapasta mao kamba number 1 nando mapata muno mapasta mao kamba onthe na mafather nando mapata matetheti wya museo ni mokeliti kanisa wa mwiyai na makataba nyobo na makeka wya museo lakini ninga ndo meati yatabanya number 1 tuikolo wiola twetiwe ni ngai wa usubia andu mangai na umekanesa na kutwika nyama kanisa mechao alanga yotu nengete na secondly twingwe na andu memevaka twingwe andu mena mevaka sisi amevaka ona wete wachao sisi amevaka ya akundu kathi muno masi akangota bikindu kimuchambiki chandulilia ngo na ngo weta andikia ndio tabanya kuno na kukalawa kundu kweta wa peka sito fani kweta wa Athiani kadholombe kadholombe na twathi utabanya muthenomu twaenda kwa musi watu ikawa wa mundu mwe ndiwe taisitwa mundu ni mundu mwe wenguma na hizi twaende to witness kuku bayo group na twapika butu Athiani tabai na umba no wawe waende umekie ngwanzio na kwanza wethi atu ya thoche mundu tula twapikie wethi ngipepanga iwa mafakwani tionde lakini kila champikie mzika na ndiye kwethi ya pastor wa kanisa ndeweta kitai pau ni wa aboya ya chabe chawe kiambiki kata chambi ainyoche aipasa una wewe kweka waningi maana yo mapaza maivinda hiyo na wananika ba makanisa nika makanisa mongele azaidi ona mapaza ni mawete to wena kuma ila maithi koza miti kuni kana pasa usute pastor usuno mundu muongi na wewe pastor wa kuma na iwe tanduka mwilele kana na maondo wa mthembosu ndio na pastor niwezi tuyananga naita mekola pastor now you're talking tuyananga ita mekola pastor usute pastor la witi twengai boundaries peko nutathi na umesio wanga inkananga iwo mwene amwathime yandika na kendo kema you pastor wenda likake labu liko ki pastor likake labu akeka you can you get your pastor kilabu imagine kana pastor umuna na wambia ndie kwa party nando atumia fulani Messi na mamweta mamwabingwe party nela kwa sisi hapa usio mwingi aziai andwana ni mese ni pastor mambetie bandu bya nyokio nuko bingwo kinyi ni mabingwo yoke manyu ale kana mbio boya azenda ngayuki wetu ba kila mundu wanywa etu we ukakwe atebo lwanywa gusi lwanywa mo andika nyebinde moto endele jadini ki kuna bokuito kanisa fulani na ndo skodi landembe yana yo ya mina kwikaneza nienda iketungia mupe lakini my very alert ya tuende kwa pastor kone mesi etina woza na kwikasindo ingi makanyo yanza ene tipa tena ni mwana na pastor apika musi
onetha mwikuna imango cienu mwiki amunish itu no ndaya amunish ambe kuna malebo you know amazwe ndita kuna jadone na watu amina maumalamo ningi nimetungie mobenza ila kiti pastor ne wachao ndaila siake go fast ununazia pastor ne ndaila siake pastor nake amane kiasi na muno pastor atwike mubundisia na mubundisia wachao wa mundeto na ukubundisia na ngelekanyo ya thayo wake we mwene withie nukubundisia mesie no ndo kwa ile kwikalwa na pastor maingi pastor asisie wona nundu mundu ina maundu make ndalili isioneka etha mundu muka ina maundu make ndalili isioneka wa mino na ndalili tensio ibetange kwitene nundu simu tutekwelewa nundu mazeni utabia andu aingi ala methala mebabe sia kwika mapastor nai the next thing no mama ndao mutangaza nyugo na malama kasi pastor mau nini na mwiki kwa mundu wa muthembozi nona nyambaga chat ningi na chat tio pia imbetia kwa mundu wa muthembozi mundu wa ukiate top kindu kithuku ukamukia pio na lakini to be very honest ona twanenata mapastor mo kamba ni matetha cia ya mumu na mazingira ni momu na nimeki na saingi manene awanai o mana ni mundu ayendo umana angia no kwana ayendo umana angia maili to tuini wona utumio mwambi wona wako tuini wambe okwata tuindo twaku wambe yako wa wenda mayini na maybe no kaloni mwosie na yoze ala mambi ya stories wichao no ume makaiku ya mukachao kanyana chao ena majini na memana jao ndo meona wikie mali meona no kosa muka ndo watu mali to wikie na zangi mfate meka wo oneka endeleza ayambi onene wanae nikana kata nikenana angiwe lakini the uwo wa woki mapasta mo kamba ni mathukuma ya mumu na ni mathukuma na bidii makathukuma no tabanyamu matabata se matazo manesa matakwata opportunity of the Bible school neza ndo ambesa lakini makakuna we museo na makaumaruja siana mbingi somu ni someta ndo wa mapasta kompsiki yake thito kumia sana isuki bindu ko laisi aitwe na saingio na kuisupport ko umane wonda yela yo ya ile mane wondembo yo mekuyaniwa kila mailoya ndo wa themu thembi ndaizo ke thembeoni na maisubewa na ndo aseo na kuwe mwene wona pastor wendo paluka yendo mubalucha ona kunduka mubaluche pastor wako uyo mubalu zaingi pastor yo mathina make baby ona nza yona wao na wewe mama na wewe zinyo yumuiweta ezinyo mapasa mumela ba ubangi wena thina lakini nduweta ndo yumesi alinge yuwe weta yutangasi ndo yalange mekona tata yani mekona ta we perfect ando bayona yuko amuki kola kwa Yesu na weno ugo with on relationship na Yesu lakini sangi wocha wa mundu no andwange mayiwenza no kwiwenza andwange mayiwa wao ni no kwikata no kwiwa wao langi maiko sana kwa kunokwa zoko mautone kuto no kosana upewa possibility especially when you go take into na winanza iwama na when you go take into winanza na kwa maundu angi ya umaundu thema kwema kusia kaka kusia aje baile kitu ndio hata basta no bana